nga ikan naranyag masakbayan dang amin pagrepengan dati agsagana agpaiso saan magatadan idunguna pilit na nga intured panawan pamilyana imutang ti kwarta uray 5-6 ako na datakulaen makaabroad usa rin nga sakripisyo isumbat alapaata manglaban kinakurakay di panagbiagda sakripisyo iliw segat inamarina pilit alinabanan na tamasakbayan sa ganaan na luanat pagarimayan at pamilya na inapanawan ngem nagpanuray kenkwana titigker ti kaunggan prinsipyo panagbiag ti una nagsamakedan tagnolaeng sa ganaan na masangwanan naglabas panawen tawen di na puputan trabaho jay abroad nalpasen anamin